relationship, Madam Minister, but the best in our relationship is yet to come. In today's strife-torn and challenging circumstances, I conclude with a poem of Nobel laureate Rabindranath Tagore, even at the cost of repeating myself, which was written 100 years ago, which aptly sums up the aspirations not only of India and Mongolia, but all the nations of the world to take our respective countries, near here. Стратегийн туршлагын харилцаа идэвхтэй өргөж онцлог үйл явдлаар баялаг байлаа. Монгол улсын хурлын дараа зандан шатар парламентын даргын түвшинд 11 жилийн дараа бүгдээр хамт эвлэг улсад албан ёсны аймшлиг хийсэн. Бэлэг оюун ухаанаар хэрэгүүлсэн охины аав ээж нь